ljudi, s vama ja sa kanala Brzo TV i danas snimamo apartman tur, to jest room tour. U Mađarskoj smo opet u Segedinu kao prošle godine. Samo što sad smo u drugoj hotelu, zove se Forest, ako nekoga zanima Forest. Vidite, imamo najjaču stvar, ovdje je ogroman TV. Pogledajte, ogroman TV. Tu je jedna stolica kao da se sedne. Ovdje držimo sve naše stvari, ovdje neki stolčić, stolice. Tu je laptop, za svaki slučaj. Evo ovdje je jedna fotelja koja je mnogo lijepo da se sedne. Evo vidite, sedite. Ovdje spavamo ja i moj brat, evo pogledajte. To je kao dvosed i onda ima ovako da se izduži kao krevet. Ovdje spavaju naši roditelji, tu vam je kao veliki krevet. Ovdje je jedan noćni stolčić i lampa. Pokažem drugi, evo drugi. I eto to sve. Imamo sad kupatilo. Evo kupatilo je malo mokro tuširanja. Tu smo mi bili, vidite kako dobro. Znači tuš kabina je ogromna. Znači vidite, ogromna je. Evo tu sam ja. Tu je česma, sve je tu. Znači bukvalno ima svega. Eto vidite što je, eto. Tako da, to je to što se tiče ovog room tura, nadam se živjeli. Ako jeste, ostavite like, share, komentar i subscribe. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!